Daha bir maşinam var эле, президент берген. Аны атама хадия кылгам. Аны өзүм жакшы көргөн машинамы эми сизге хадия кылып атам. Yok. Allah özümüzge buyursun. Maşinamızda Allah özümüzge buyursun. Biz андай kıla albayız. Атыңыздан чын жүрөктөн алып коебуз. Сизге ошо хадия кылдык дагы. Allah үчүн. Anda demek kıla bir beni özüm maşinamı bereyim. Tamam, maşinanın külüşü. Allah kabul kılsın. Allah kabul kılsın. Adam benim maşinam külüşünü alıp geldi. Adamısınız. Bizde maşinam. Rahmat, Allah razı olsun. Allah kabul kılsın. Allah kabul kılsın. Yaxşılıkka meniniz, Allah yoluna meniniz anda. İnşallah. Jazakumullah khair. Ак батасын берип, башына ак калпак кийгизип, үстүнө ак чепкен жаап, жана да ак жана кызыл түстүү төөсүн балбанга белеке берди. Kırgızistan atını, jelegini бүткүл ааламга желбиретип, атагын чыгарган үчүн бизден ыраазычылык ушул төбө калса сизге белек. Sizge hediye olsun. Allah razı olsun. Dünyada köp alımlar şu tövenü mindiler. Şunu Bunlar Bek Batır'a hediye kıldık, beleke verdik. Allah razı olsun.